Kia ora koutou e te whānau, Paku Mihi. Ko Anne-Marie mai ahau, ko Anihakui, tōku ingoa Māori, no tūhoi ki Waikare moana, Ngāti kahununu ki Wairoa, Ruapani, me te ao Pākehā oku tipuna. E mihi ana kia koutou, nō reira tēnā koutou. I whānau mai au i raitihi, I tipu aki ai au, I te waipounamu, I pōneke, porirua, kei o tautahi ahau e noho ana ki Aoitepö. Kia ora, waiata, māku. Māku, e mihi atu, kia koutou, te iwi Māori. Nō reira, pēnei te mihi, kia koutou, kia orara, ka tangi te manu, ti ori ori, ka tangi tēnā kau tangata, nō reira, pēnei te mihi, kia koutou, kia orara, ka tangi te manu, ti ori ori, ka tangi e nā kau tangata, nō reira, pēnei te mihi, kia koutou, kia orara, nō reira, pēnei te mihi, kia koutou, kia orara, kia koutou, kia orara. Kia ora, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.